Бізде жаңа тақырып. At school. Listen and repeat to the new words. A pen. A pen. Қалам. A pencil. A pencil. Қарындаш. A ruler. A ruler. Сызғыш. A rubber. A rubber. A rubber. Өшіргіш. A bag. A bag. Repeat after me. A bag. Сумке. A pencil case. A pencil case. Қаламсап, пенал. Once more. A pencil case. A pen. A rubber. A ruler. A pencil. A bag. Ал енді видеоны тоқтатып, осы заттарды өзің атап көр. Okay, the next task. Келесі тапсырма. Can you show me? Маған көрсете аласың ба? Қазір мен заттарды атаймын, ал сен маған көрсет. Can you show me a ruler? Ruler? Yes. Can you show me a pencil case? Okay, very good. Can you show me a rubber? A rubber. Yes, it's a rubber. Can you show me a pencil? Yes. Can you show me a pen? Okay. A bag. Yes. A rubber. Yes. A ruler. Okay. Very good. Өте жақсы, жарайсың. And now, let's listen to Adam and Bix. What's this? It's a rubber. What's this? It's a bag. What's this? No, Bix, stop! It's a pencil case. Sorry, Adam. What's this? It's a rubber. What's this? It's a bag. What's this? No, Bix, stop! It's a pencil case. Sorry, Adam. Балалар, сендерге Адам мен Бикстің әңгімесі түсінікті болды ма? Олай болса, мына сұрақтарға жауап берейік. What's this? It's a pen. What's this? What's this? What's this? Good job. The next task, ask and answer. What's this? It's a rubber. What's this? It's a pen. What's this? It's a... Yes, it's a pencil. What's this? It's a ruler. What's this? It's a pencil case. What's this? It's a bag. Yes. Children, did you like our lesson? Балалар, сендерге біздің сабақ ұнады ма? Өте жақсы. Олай болса, бүгін өткен сөздерді жаттаймыз. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye.